Pametne organizacije i kompanije imaju takav proces da članovi kontinuirano uče jedni od drugih. Zato sam rešila da napravim ovaj kurs za koji mislim da je posle veština javnog nastupa drugi po važnosti za lidere. Na ovom kursu naučit ćete kako da efektivno vodite sastanke, kako da kreirate jedinstvenu energiju u timu, kako da donosite efektivne odluke, kako da komunicirate sa svojim timom. Kurs će vam najviše koristiti da angažujete ceo tim, da uspostavite međusobno poštovanje članova tima, da kontinuirano napredujete i da vaš rad bude zasnovan na činjenicama i podacima. Ovaj način liderstva omogućava vam da pored napretka u poslu i uspeha imate manje stresa i više vremena posvetite sebi.